Yabura mwandiki wetu wa Nteto kuma kaunti ya Weru Thaa Mugwanja wa mushiri otutariria akariba ntere une bakuria thirikari ya kaunti ya Weru kumira ati na kwagirithia anthonio. Utungata wa urigiti ni uthararite thiini wa thibitari ya Isiara level 4 mwena wa mbere iguru kaunti ya Weru vuva ya thibitari ino gutura indo cia bata cia urigiti kuringana na arwaru aria tutonganite nao thibitari ino maracakaika ni baria mataragwata ndawa wa cionthe ithimi cia bata wana kana irio cia arwaru aria marauka gukoma guku orona mbekarite bagitiri kuma ukire aba ugu wandikirwe kandi ndagitari aragutuma kithimi uthio thimirwe nja ucokie resort warikio gwandikirwa kora ni kithimi nwa thimirwa ndawa iria cie thibitari no nginya pana ndogotire ndagitari wa ndawa baria gwetereria kubendawa batuaroria mbagara gutendawa makomete wathia kora ni gundu ta ward woguo turire ndawa we murwaru we outpatient uria wendari atikiona ndawa simply because wanake akora ni murwaru mamite we mwene murwaru no ratumothio gire ndawa ndagitari acha gutiritere no ra imagine ugirete syringe nja ya gukomunderwa murwaru no gwite bamana ndawa kugu twita locals ni tukoragwo tukithindika muno na tutikanda kuthi thibitari iria cia goro iria ciina gukwe iguru wa tenri ino nio facility yetu iria ibakuvi ya government na nio twivokete tukarigwa mwananchi twire uria ugitwiciria nuriku akorwo thibitari no ya government ndina kindu kuringana na ndagitari munene thibitari ino arauga ati mavingite mautungata monthe ma thibitari ino gwa kavinda gaka niguo nari mavote gutangikira arwaru akwinuka kana outpatient no ati wanario matiravota kuvesana utungata mukinyaniru. Bidhaa zile hatujakuwa nazo ni bidhaa ambazo zinaitwa non-farms. Non-farms ni bidhaa kama gloves, syringes ambazo zinatuwezesha kuhudumia wagonjwa wetu kwenye ward na pia kwenye outpatient. Bidhaa zingine ni kama chakula. For the last 1 week or so, mambo yamekuwa magumu zaidi. Hatujakuwa na bidhaa hizo na ikatulazimisha department zingine zisifanye kazi ili to strengthen the outpatient department. Na varia andu a wendi mwega meyumiritie kuvotha irio na indo iria irendekana urigitanire niguo gutethereria vanini wanari mbere ya utethio wa guonthe ugauka kuma kuri thirikari ya kaunti. Nteto ni atongoria bamwe nani twekara nthi tuna thibitari ino ni yetu ya mucii netegire gukorwa itina indo ta ino kundu guku nginya neti ni ciathirire ni mokuma thenya narete my father adimito guku na ngiona station very sympathetic tondu wote anaitanda matres imwe tembega na tukiona twekara nthi na ndoya tukiona tugutethia para tukubota. Mwenari wake spika wa bunge ya kaunti ya Weru niwe Josiah Thiriku ni uraruta mavetia aria maravurana na health bill iria iri mbungeri ino na aria matarenda ivituke. Ni urauga ati bill ino ingituika ya kuvituka no ithie vandu vanene gutethia thibitari ngurani thiini wa kaunti ya Weru kwiyunganagiria mbia ciao na guitumira ni undu wa mautungata ngurani thiini wa thibitari gutari gweterera kuvewa mbia ni thirikari ya kaunti. Yes, health bill ya itaithia sector ya thibitari na njira ino ati mbia ira cio nti ikungaru ni thibitari na mathibitari metu itikavote kuthie gutumirwa na njira ciingi but kinya butukinyite bill yote mbituku tondu ni aretire siasa na tukigaru bill ya ta siasa njira ria mbega ni kwamba gutigithana nayo siasa ithire. Siasa ni ati ni atonyererwe ni andu makiuga undu mbere ati gaturenda gutua thibitari nene yetu Weru level 5 ikoro ya private ati atukia private ati kagia goro andu etu mativota kuriva kwina andu makwenda kuria mbia riu siasa cia muthemba ucio. Utethio uyu ni ugukorwo ugitethia ekari a mwena uyu gukorwo makigwata mautungata ma bata thiini wa thibitari ino ya Isiara level 4 maria makoretwo matakugwata vau kaverere ni undu wa wagi wa indo cia bata cia urigitani. Ngiripotera Weru TV kuma mwena ya Isiara kaunti ya Weru mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ngavana wa Nkatha ya ngavana wa kaunti ya Meru Priscilla Murungia thiatene na CMCs kumegembe ni betetheti ya mbere mubango yoyote weza nterechi yake kima chongologe shigone bunge kia Gembe Central na raba minereti ya Regani Boy onto ya mubunge we Corona Senator wa Meru Barinya Bobosho aiteke kia ngavana
bwa kaunti ya Meru. Kaiteni okau ni baureti anto kwethira bakiwata mbaro ngavana Kiraitu Murongi weta mbere kurutira akariba Meru ngwe. Ke miaka 5 gavana Kiraitu Murongi arari gavana wetu mukuona na baratu andikirite tebua kwa obisi inge cia thirikari cia Meru siri anene na cie mbeca cia kuandikana ibi cio obisi yeta wengafu erero ngmareberetwo ni women representative wa Meru mbere ni mwana omwe ura wandiki okumakira ng'ondu athero njia kangeta kanegembe east okerinja na kithako romwe otewe tebua botona barakire ito andekete aba abaritango ekure kithate ana begembe centro re ibao. Aya number 2 okethirwo te mwana wegembe centro wande kwa obisi ne miaka 5 ogwo korombete kia ngavana rekwe mwana wetu atwandikira kwewe kwa uto wete kaniria tebua ngavana no nto ate andikana na mbeca cia thirikari bomwere ate ende bomwere ate bwambi ngavana ndo mwake twenu ora weta wa ngavana Kiraitu Murongi 5 number 2 kwe mwana wetu wembe ndo goromba ikura akiwa akoria ikundi bomwibetwe kwanza kabisa ikundi bya ekoro teba tuto datori ikundine akethirwo akienda kwa mwekoro we kundi kake yato mwike kwa social development services ya register kundi tebua kore ye kundi otemwe kundi kwa hivyo ethirwo kwenda sidana batu egererinda yeto mwike social services a register mbi alafu amberie savings tebua na tomwe namba akinyoli namba gato mwembi tena akaua onto akwenda kuria kundi ngavana asindana na Kiraitu Murongi tomwethia ngavana arorera na betombi imbi akaorera na beto ana anto beto konda mwi maendeleo akwaibisha mwembe kana atwaibisha akwaibisha mwembe kana atwaibisha katwira sore anto bembe no toti wangu ira torita abatu eu tebua kwa hivyo toriwa keng'ang'i keko asanteni sana. Akarina atongere bagishwa bunge ke Gembe North betete na mbere kumeneria miari ya mubunge woma okamaore yegi biashara ya miraa bakiwethira ni mana kumankira antu be Gembe na bashwire thoko ya miraa injiana yama mubunge wa Karaya wagishwa bunge ke Joseph Twerwa kiamwe na bamwe bakari ni boba mbere buru kurita maite mubunge obakiwa mutongere ya untu ya wabatere obaguna na njira ya bashwira thoko endute kumeneria bara abomiangira ya burato kuri mwandiki wetu wa Nteto kumantere Nicholas Chabare mere utigere onzo biko batu tokona thina urura mira kana na beto bakara ande urura mira MP ni wotheri mwangatha ina na theke mira yetu kintotekyo amore toto gwolenga na toto okera murungu embere akurutete ne kana kira tongori baba kubirwa anto murungu ka ni miario ikonaniria ururubura bwina akari wamwe na atongeria ntere mwanya cie Gembe North baraba konaniria ati ibathuritwe ni miario yarirwe ni mutumbe egwe Gembe North twemoka amore na boende bakiuragia ikino ntugumba kwithirwo kwina antu bakwirikana ibakwendia na nkukuo walira kira gikwendekana ni miraa yone ethoko na mwanka athaino antu ibathite na mbena kuthinika na mujumbe ujo gwati kubachwira athoko imbega mwanka thaikazi ari bagurira nontu ba miraa yare yotheri miraa ni ethe kintutiko ya garao nzobi kana ya garao ndawa cia kulevya mwanka thai aciari baba ingi muno anabo kaba karanthe micie anabata kwa mendi kuraya na nontu ba kwa mendi mwana bati gwetha skuru mwanka thai biashara cietu ni thukite tukuiyiri ithatu ithiri mutongoria wa Gembe North uthuri na kura cia antu ba Gembe North atina inya nthoni akiroma mbere ya ana na aritwa na antu akelesa ai miraa ni kwendwa wa kwendia ni baroi ani cia maendo ni wasiri tika ba wasiri munyoko na iraka na buonga gethe mireka kinya antu bone thoko kuringana na Joseph Twerwa ki wamwe na bamwe bakari banterino cia Gembe North bariuga kira kina bata
ti muntu urakwendia amira no ende kira muntu withiro akiona bantu akwendia amira bibi na batake we mukai wembe bio kwenda nuroretere kana ibonga na thoko eku arakonda thoko ende ukiakona muntu kuorwa kimira kira kiwatilite muntu onthe wembe north umnye ni muntu wembe north ni muntu utina batana wembe north nuntu anjende kene kuthinithia ntu wembe north kwa hivyo go license ira iku license fake license fake wathi mutongerio moya aragomba kumenya license fake kinyori njuru na batu kweno kereta mutethuka antu beto meitethia aginya kendanya na beto guthoma. The most important thing ituone thoko emira tutikwenda kumyethura barua ne bandia kana ne wamba kana ne mbi ibonga kimera chetu kiona baita uriona the other day kila girora wenya ngiri 50 thayo rero ngiri sile ukurira wasiende wethura kila girora uri imburi ukasaira kana ko arika kila gitiri ya munde no kuma Gembe North Beton Class Chabari kongi na kunia tege keno kiana batano nterechia kinda ni kililia Gembe South nyuma ya Oroku rombe tekia mbunge wa Gembe South Mithika Mzalendo obarira bisi ya sekondari Mzalendo ariuwa kwina na baba inge bakona thene ya bisi na CDF ya mbunge John Paul Mwirigiti umbete obatetheria riuwa athurwa atira skuru chia koana ni chionde ikathoma ite wetwa mbia Ankulo Kimantone ya ambasari ya uwete wa mwana akona chiringi ngiri 20 ya burato kuri mwandiki wetu wa Nteto Dennis Ugendi. Ni akariba kindani miene ya kiriri wandi ni athiruga iti Gembe South baria bagwiriritwe murwiri bunge Mzalendo mwenda Mithika ni untu bakurungamira kithomo kia na batano baria ni bakuma njenesia ukea nyume abo kwithira bakurukite kirino kia KCP indi bagia wakubarira secondary kweyana tora we na bibinge ni ora we na nkoro enje kweyana no ntu tharimi mwathani baba okwa akwire woni ndia betete form 1 na woni ni antu bakarire thi banchangira ukethira muntu ura ataromere onto antu bawendo bobo aya ba asangira Mzalendo bwanke ntithira ndia undro mimberenu Mzalendo akiathira ati kuri na ritwa baba ingi bakunyamarira njani untu bwakwagia bisi tiga umubunge John Paul Mwirigi yethiritwe ari na mamilioni ja CDF ari Mzalendo ariuga athurwa ari na kioneki kinene gya kwa uracia ari murigo jojo kithomo gya secondary ari agatigira gitemari na ritwa ba College na University akabaijaga mbasari ya ngiri 20 tingiri 3 iria John Paul akuba mastukiro riria arokia no ntute bake ana ba uyori kwe Gembe South asiari abakurira na ninge bakera oiba kwe wa CDF ukauriendere we yantora yontwe no ko kuibwa CDF ni yanawa lakini we yantore oso wa muntu wei utimuona kwa uoni ni ujoita wa transparency CDF we Mzalendo weke ethera ekari ontore ye kurethera kwena committee ekwa identify ana baranindi baeta tukamenyangania nwetwa nenkanira rietwa riake nwe weta akwewa CDF na ntore ni ngania na ngania ni Naomi ni Indra ni oyonge mwanka tukamea impesa ya nasi ya ntore ete kwera wete ibukalalelie list nara na weto tesiona kwa lakini no ko kuibwa milioni 47 ni tumiri lakini ote komea na itumiri kuibwa ndena gekeno nkiona mbise ya twana toto ato teka ko bui no ntokethiri kora bui ana baba to bagetha ba skuru bwana asifiwe kwa untu kweje ari untu kwe mwanya kabisa untu kwe yocokeria Murungu nkatha tokiuga Murungu ateje mweshimiwa wetu Mzalendo Murungu amwikia kuraja na nkorwe wendo na nkorwe kuona musiari orare kendani ruare mweshimiwa Mzalendo to Dennis Mugendi Weru TV kindani kiriri wandi ni athiruga iti Gembe South County ya Meru. Imwe ya Dennis Mugendi no ntubori boti watonekanya kunogo kanini nditushokirete na Nteto nkulukio kathiora mitambo.
Want to keep your whole family entertained? Startimes got you. Catch up with popular local drama Kupatana, rich football action on Bundesliga, La Liga and Man U TV, adventure for the kids on Toonami, ST Kids and Nickelodeon, as well as nail-biting novellas on Brothers Season 2, movies, documentaries, latest local and international news updates. For this and more, simply renew your subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet aerial decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite. Startimes, vipindi bomba kwa familia nzima. Mabade, we mama mabade, mabade. Ukipata baridi, nunua mabade, mabade. Ukitaka usingizi, nunua mabade, mabade. Raino, ni raino, ni raino, mama mabade. Raino, ni raino, ni raino, mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Raino mabati kutoka Raino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe. Mabati ya sasa ni ya Raino. Mabati ya sasa ni ya Raino. Chukua mabati mama ya Raino. Mabati ya kudumu ni ya Raino pekee. Urathimo uritingugibwa ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo ka murimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Weru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Beyond Zero bagwatanite na Rwangirogima county ni atharakanithi na agwati mbarubange iba kugwata ugeni ahari na ekuru kiri kampi ya utheri ya murimo jwa fistula kwambiria tariki 21 mwanka tariki 27 mweri jojo sibitari ni Achuka County Referral Hospital county ni atharakanithi. Murimo jwa fistula kiri ekuru jureta goikuigwo rurubo mwana kagitaga karaja na ugacherero kono tungata bwampui. Murimo jojo ga kugwata nurema gukurigiria kuma komuma kana kioro. Utungata bo murimo jojo na gutegwa kugeta na mbere tariki 16 mweri jojo cibitari ne ezi Achuka County Referral Hospital, Mpukoni Health Center, Magutini Hospital, Tharaka Hospital, Kibonga Hospital, Gatunga Model Health Center, Kathangachini Health Center, Kajoki Health Center na Mudhambe Health Center. Kuthenjwa kenda kurigita fistula kugeta na mbere tariki 21 mwanka tariki 27 mweri jojo cibitari nene Achuka. Ni untobo manto nkuruki ringa thimu gukurukira namba 0727
337 337 kana 0733 333 004. Ntariki 25 na ntariki 26 mweri Jojo 5 ukethura na motungata ja utheri ja ugima bwa mwiri kinine gya Kathwana Tharaka Nithi County. Motungata jaja ija metho kuthimwa kansa ya njero chiari na ya nyonto kiri ekuru, kansa ya romenio prostate cancer na wandikithia bwalinda mama kiri ekuru barito, kuandikithia ana bara bataukirine chunche bya mwiri na murimo jo mukingo amwe na kuhewa mataro. Ntumirieji igwati mbaru ni Slovak Aid. Kando cia mwanya muno kiwe no ntuba kwithira wetete ambere kurumira Nteto cia Weru Thaa Mugwanja twicokirani ati akariba Kiamburi wa ndini ya Nkomo gicione bunge giatigania West ni bamenerete thirikari ya kaunti ya Meru nikiraba kuwa ni bateaniletwo kakaita kara ya yonto batura iremene barabara chioni nthukangu na inyarwe bateona na wache machibitari ya maya ne bakuria nende bari kanu ya burato kwiro mwandiki wetu wa Nteto Kelvin Kimathi. Nyuma ya mwekuru mwenti wote we mweneki wemekithiru thinene mwekuru otwire kirimene Kiamburi oruburu wengwa Nkomwe bunge ketigania West riu kulukira MCO kolotwa Priscilla Karoki mwekuru na thamitwe kirimene kini aturi na kwe wangia kuria we mwene na njewe kumane na watibura bombo mwata kirimene ki ahiwengwa batwe kiao kenene twina kio no ntwa mwekuru atigi mwene kwa kibarine na bari ya mwene na reketio mutia igwendo bonene burantu abonete be batethi mtu na MCA oto twera no miaka 15 tawete kinyara ya kuona na tamanto ya kuendelea tu Samaria mwe monete wa kwenda gitithai mwe koro monete akarumia mwe koro point ithano kenda ona akuria na tona towe ena kana nyaga tirata nya skuru na bangi ana baninte ana banene nabo na turi baria kwa kirima kibolo tetani na thirikari ya county runguru MCO nao kithenjie thaiba ni untuburu bote anile untuku tumikirikyo kinene batumite nyabathamia mwe kuru ni untu barabara ithina ruene ngi na inya antu auso tungata untuku ithina kinyayo MCO wogo weto kithenjie thaiba angandiri koritwa mugabe urigete ko weto miaka 15 ana ngo kwenda kenge iliali utenjira chena ao otinyathie nao mutuko beto ande batu to kuatere batu to ruwa mama ekoro achiari babeto ito inkona nya batu nya to ilete nya onto nya manto ayo onze kethera MCO weto na rare amanto abatu kwithro arete angabana gabana ake ya kona manto ya bura ya kari akaumbote thenya ntura ya bad lakini otibu kwagira otibu watetheka tene to kulokerete thena cheibari otenjera to yara githakene na inyoka yote ndroe uakeroi mwana akanyitwa ngo moya mwerene na inya mtu agachua no ngabutume tanda bukamata mtu we motoria lamine ona ndio mukamata na thenera twene kinyetha ndukurera kamatine ituro thenera twene to na thena enjera estima totachi ona tuwe estima ichi mureka kwantu na intandikira to mureka achio ndaba ture thenene mukuru tukamurukia to kamatite itandukura na ituro no to te barabara atora inga ka no ba bidete pa bicharu anga ba tukunda ro konto ko mama ta ro kalinya na karo ko nara iko ntoko na ntwa area ne atora kura thina untu ko na banda wate tukakia no to testima obutinga ba ere aro utakalinya ro anchero wara mtachanja nyathimu eke na riu bakuria kolelwa ritho ringi muno ithirikari ya county kwina mtu aeta wa MCA yaba mweta Mugabe akuringa miaka 15 athirikari ne utibwa bitathakia echo atwera babara bare mete babara chonda ngacha kumakwanga ko ando batura thinene MCA urato wenwe tuте na there nwe nyanini no ndote mawe gito kuona utibu to kuona burato bitheretie no ndote stima na ote roe ote barabara ikithakene to gitidada torito tero kithakene ndere batu tuti na there nambi noe na namenya imbi otere ngito mwenda Priscilla Kiripotera Weru TV kumatigania West mbita wa Kelvin Kimathi. Imwe ya Kelvin Kimathi no ntobori boti watwikire gatantu Nteto chietu chia Weru Thaa Mugwanja chieru aringa kwendera kaita kia na ntukwendia yoyori thari mwabia murungu mwene nyambito wa wini wa Kinyero.